Times of Mizoram News Analysis kan lo le ta news panga yang in ni tinati chwatu remchan lo tum hi aum ve a chanchin thar ngor ni lovin critical observation views le hypothesis ani voin august ni som ni pani news analysis a kan ngai thak tur te chu Manipur Assembly Session le President's Rule in Zomna aimol namte Kuki an ni lo Meitei le Naga helpawl an tangho United Naga Council in Kuki Demand ado thute kan ngai thadon ani August ni som ni pakhat ni minatang khan Committee on Tribal Unity Sadar Hills chuan National Highway number 2 le 37 a economic blockade atan le ta a Kangpokpi district huning emozata blockade hi siam ni in Tamenglong district a National Highway number 37 hi dan ani bok National Highway number 2 lam hi chu security force ten hanti vak ngai na an threlova National Highway number 37 Imphal Silchar Kongpui ero ten fai an tumhle voin khan ni tin mamo phul truck lian za som sari pakhat chu ven himna khau tak hnuaya kaltlang tir ani August ni som pasar India Sarkar le Kuki Group United People's Front le Kuki National Organization te in biakna khan suspension of operation group te chuan Kuki State Union Territory Map an theluta khame pa khan Naga ten kanram tia anlo demand to chu atel nuala Naga le Kuki te kara in huat na lian jok ain mungtan mek ani SoO group te duan Kuki State Map in Nagaram akhoi tel hi United Naga Council chuan en liam atum lova August ni som ni pakhat nimin khan press statement an siam nge atop lama United Naga Council press statement hi kan soi kayang August ni som ni pakhat nimin khan India Sarkar le NSCCNIM 10 in biangna an nei vele boka SoO group te dor tu interlocutor AK Misra tho chuan thwingaleng muiwa te abia ani nimin in biangna khan ruaman na an siama August ni som ni paruka tangin Indo Naga talks tan antuma NSCCNIM te hian Naga constitution le Naga flag an phutla tawangin in biakna in malam apan theilova nimin in biakna khan constitution le flag chungchanga mason na an nei theini in report chuan atarlang Manipur Legislative Assembly Session nei anitalo President's Rule anai ta emni August ni som ni pakhat chu aliam to a Manipur Legislative Assembly Session om tura soirik chu athlon le ta photani Brain Cabinet hian session samon turangen na governor an penge peloti po chiang takariat anilova governor hena ngen na an siam tak takani chuan Manipur governor session ako lo chan hi Biren Singh Sarkar rin tok lo na ani thaya ani na taka chuan session nei ma in no confidence motion kalpui masak angai ti na ani Manipur Assembly Secretariat senior official pakhat chuan Biren Singh Cabinet in August ni li khan session samon turangen na governor anpe ni in asoya ma se governor anusuya wike hian engma hriat tirna asiam lo thulak na in atarlan danin Biren Sarkar chuan September ni main assembly session nei atumle mek 12 Manipur Assembly Session voithumna session hun ber chu February ni som ni pakhat khan tan ni in March ni thum khan atopa India dan puyang chuan kumkhata session voini tala om turani a chupo tharuk ayare real tur anilo ti ani September ni thum hian tharuk apum hlum dona President's Rule hnuaya om andu lo chuan September ni mange ya session an nei angai ti na ani amaro chu Manipur Legislative Assembly Procedure and Conduct of Business Rules ang chuan nisom pangama in member tintenhena session ko hriat tirna Assembly Secretariat in achwa ang ti ani a September ni ma hian nisom ba kaum to lova voin thlenga Manipur governor alangoi reng chuan dan mangin Biren Singh hi paithak atumpo ani thei Meitei pol chak tak inti ko komi chuan August ninga ma session ko turin anlo phut to a ma se an hlo tinglo mai po nilovin malak zuina engma an nei ngam ta chuang lo session hi ompo ni se Kuki zomi mar MLA somte antel don lova United Naga Council chuan Indo Naga talks Sarkarin angai poimo lo ema wangin
an MLA som te chu Manipur Assembly Session atel lo turin thuron apeve boka MLA som li te hian lungrual takin thu an titlu thei chuan anrel ang chu India sarkar pompui turin an pedona Manipur state in pum khatna ti an thu pui ber dona Assembly Session nei ani chuan buaina hi aso sang thei jok don ni in alang buaina pum pel nan le dan ang taka biren sing pai thlak nan Assembly Session ko lo hi Manipur Governor Rilru ani mayangem ti chu ngai twa ji thei ani August ni som ni pani voin chun khan biren sing cabinet chuan constitutional crisis pumpel tumin August ni som ni pakwa Manipur Legislative Assembly ko turin thutlukna an siama Chief Minister Office chuan Twitter X a chundar som pakhat khan post siamin Chief Minister Biren Singh chair lak nan huaya cabinet meeting nei ani a Manipur Legislative Assembly Session voilina tur monsoon session chu August ni som ni pakwa nei turin thutlukna an siam ti in azia voina tanga chair point ni rukcha om to a danang chuan atlak to lo hrim hrima constitutional crisis aoma president's rule nuaya Manipur om theinan governor Anusuya Uike hi dan anga chetura ngen turchi ni in alang president's rule ngiatin kan lo awrei to a tun hun hi hun tha India ram dan pui jongjong nuaya Manipur sarkar amwal pho theina ani a Manipur Legislative Assembly Procedure and Conduct of Business Rules angin Assembly Session hi nei thei ani lova biren sarkar hi dan angin atlom to a session ko lovin president's rule nuaya da turin recommend jok ro tia Manipur governor nena memorandum thelu hun thaber ani ome Aimolte Kuki anga soitur anilo Chandel district om Aimolte chuan an hrai tu pakhat RT a khel Aimol malak dan andu lo thule Kuki anni lo thu an puang Aimol Tribe Union Manipur chuan August ni som ni pakhat nimin khan Imphal Press Club a chanchin bumi te an koma tun hnaya an hrai tu RT a khel Aimol nungchang andu lo thu an soya a khel Aimol hian Aimol Tribe President angin ain soya Kuki in pi tenen in zomna asiamani he athilti hi kan ngai to don meka Aimol namte Kuki tribe anga tarlan tumna hi kan pomlo anti press conference a hian Aimol Tribe Union Manipur President S Munthuireng chuan Aimol te dinna asoi chianga Manipur history Chaitharol kumbaba phek som thum pasari angin Aimol tribe hi namrang identity jerang nei ani chuwangin Kuki in pi Manipur Vice President RT Akhel Aimolan Kuki nam anga Aimol nam asoi hi kan pomlova Aimol Tribe Union President anga insoi to lo turin kan hria tirbok ati tin kanglaipak kan balup KKL Secretary El Munindroan August ni som pakwa athusoya Aimol Tribe te hi Kuki group ani tia asoi chu S Munthuireng chuan alom lo thu asoya KKL Secretary El Munindro hian athusoin tunang Meitei le Kuki boina kara Aimol namte tan hong thalo asiam saklo nan soifia na siam ro se ti in aphut Aimol nam hi Manipur minority tribe ani a remna du nam kan ni tuna Manipur boina kalme ka hian Aimol namte nuklu tal tumlo turin mitin kan ngen Aimol Tribe Union President chuan atibok Bible kan hu angle kan pile putelo soithin angin lam hlataka unaw ain lam hnaya then om te chu an thajok ti le then om do ai chuan khosari do athan om jok ti hi adik angreng viau maya Aimol hi mar nam peng pakhat anga hriat an ni thina Manipur Chandel district a khwa som panga Chorchanpur district a pani Senapati district a pani annaya an population hi kumsang ni som pakhat census ang chuan sangli zanga vel anni Meitei le Kuki buai wanga Kuki intidu lo anni lova namrang anga ankal na hi kumsom lai anito Aimol Custom and Culture Development Organization ACACDO chuan kumsang ni som pathum October ni som pakhat khan Aimol Ngairong Village Chandel district a Kut Festival an hanga khamitum khan ACACDO President Athoi Bongte Aimol chuan Naga emo Kuki emo kanni lova nam pakhat kanni ti in alo soito ani
an om na hun en hian Kuki hnuaya lo om ve ringot emo Naga in ti ringot hi damna ating lo theya nam anga an dam khochwa theinan antana thaber politics an khel hi apoimo reng ani chuti rualin UNESCO in aimol tong hi critically endangered language tia asoi jingami ani a thlatak kal thei tur anni lo Nagaram chunga Meitei chet na NSCCNIM le TNL10 andem August ni som pariata thawai Kuki khwa thil thleng Kuki volunteer mi pathum thi na mun kha Kamjong district ani a Kamjong district kan tina in Naga ten Ukhrul district atanga Kamjong district siam hi andu lova Ukhrul district tin an soyani Kamjong ani emo Ukhrul ani emo Nagaram Nagalim huam chung ani a khatyang taka Meitei te an chet thei kha Meitei ten Naga te an poisak lozia alanga tin Naga le Meitei te in zom na thuruk hai chwa ani ti ila aswal tam lovang thawa in thana hi August ninga kokta in thana thungrul na ni in alang thawai Kuki volunteer te bunker chunga an mulai chural thwam kengmi som borvelin an beya an che dan chik taka chui tu security force te soidanin training thatak nei helpawl te che na ni in an ngaya arambai tengol le Meitei li pun te chet na ani lo ti achiang hle Kuki volunteer te beitu te kha kanglei yol kanalup KYKL le Manipur Naga Revolutionary Front MNRF tangkop ni in an soya Naga polthen khatchuan Manipur Naga Revolutionary Front MNRF inrol na hi phatum viau ma se National Socialist Council of Nagalim NSCCNIM eroin phatna tur a revelova MNRF hian Manipur Naga te tan ma alalova Imphal Valley organization te tan puina din ani angin Naga te IO anni lo ti in MNRF chungchang NSCCNIM chuan apuang NSCCNIM chuan Nagaram chunga Meitei Kuki indona laklu andu lo thule thisen chuana andem thu an puangani August ni som ni pakhat nimin khan tangkhul Naga long TNL Manipur tangkhul Naga apex body chuan thawai in thana chungchang kha thu chwa siamin andem thule tangkhul ramte chu neutral zone ani thu an puang thil chiang tak langta chu Meitei organization te sponsor Naga helpawl MNRF chuan Nagaram chunga Kuki te abei tina ani hei hi Rural Kuki Zo Intellectual Council WKZIC te pu napo ani rengani Manipur Naga Revolutionary Front MNRF chuan KYKL nen tangkopin Kuki volunteer te anbei tia pu na hi an phana sa hle a evidence omlovin WKZIC hian minpu ani Meitei Kuki boina hian kan telve lova remna om theinan kan tongtrai reng heti lai hian Meitei le tangkhul thisen in lai chin na hi eng ang boina le harsat na po thlengse ti chiat thei ani lova chuti lai Naga Kuki indona behliam hlui to tak tu lo dewa soi chwa tur ani lo antibok United Naga Council in Kuki Demand ado thu apuangta United Naga Council chuan August ni som ni pakhat khan thu chwa asiama ti hian James How Information and Publicity Secretary chuan Asia Manipur boina kalmeka Kuki zo mi puite torna Naga ten an hriat thiam puirualin Kuki zo memorandum hrangsangin Manipur Naga tenek zonga ma ala ka wangin lo thei lova kan do dal na thu soi chwa angai ta ani ati remna le monna aum thainan United Naga Council chuan ma ala renga ma se beise yangin thilakal tluang lova heti lai hian Kuki zo namten history phua chop le information diklo manga memorandum anzia fo hi makkanti a Naga history le Naga namtan ahim lowani atibok kumsang ni somparuka ibobi thuiruai Congress sarkar in district thar pasare asiam Naga te do dalkha alanung rengani senapati le Chandel district atanga district thar Congress sarkar in asiam kha namthen khatti lom tumna ania in rel bol na fel fa yom theinan ti in chuan lam asiamani heng district thar pani huam tela separate administration demand hi kan doutlata Naga te dinna alangai rengani atibok Kuki Zoten India Sarkar, Israel Sarkar, European Parliament, United Nations Organization le hunsang sanga memorandum ante lu ate khan
Kuki history diklo taka zia ani a Kuki ti thumal hi kum sang khat jariat som thumle sang khat jariat som li inkar khan alo lang ve chawa Israel Prime Minister hne na an memorandum paragraph li na kha thil om lo phua chop mai ani United Naga Council chuan Kuki rebellion Kuki helna anglo Kuki war anga soi hi thudik asoi du boka kum sang khat zakwa som pasari som pakwa Kuki rebellion a khan Kuki ten ukrul chandel le Tamenglong district Naga te nasatakin an ngai sa a anin ten hala Naga meichia le naupang tamtak an that bokani Naga te swat na ani ringot mai chuwangin kumsang khat zakwa som pasari Kuki helna kha Kuki le British te indona nilovin helna satlia ani tin India Sarkar Ministry of Home Affairs point anglo Kuki war record a omlo atibok chuwangin anglo Kuki war 1917 1919 hi phua chop history ani Manipura hian Myanmar mi Kuki tamtak an lut renga heng dan lova lut te wang hian Manipur rammi diktak te minority kan lani thwai don August ni som parukhan Kuki MLA somten India Prime Minister Narendra Modi hena memorandum an theluta Hill District Tan Chief Secretary le Director General of Police DGP an nge nani khathil kha engdang wang ani lova separate administration an ngen na bok ani he thila hian Naga ten Kuki te kan thlop lova tin Kuki ten Chandel le Tengnopal district te Chorchanpur district ruala anram anga anchiar tel hi amak kanti a awan duai thak tak zet Chorchanpur district huam chunga thil omte en hian tuna ommek namte ain Naga nam abik takin zeliang rongte lo masak zia alanga Ferzol area a anal le lamkang tepo an lo to ani tin an memorandum ma po hian Chandel district Naga nam pakwa zet chu Kuki constitution a Kuki nam anga zia ani bok United Naga Council chuan engwanga ziak veringot nge anni ti tarlang turin Kuki te aphut Naga ten Kuki thil ti hi kan thliam mai don lova hetyang thu soyangai ta hi apoya thil dik lo ti dik turin tlai lutuk aom lo ti chu Naga te ngai dan ani tuna kan tarlan kha nimina United Naga Council thu chwa ani Kuki zote demand a hlotlin thainan Naga tenena inrem siam apoimo kan ti fo kha ngai to chian angai takzet India Sarkar hian suspension of operation group in Indo Naga framework agreement le cessation of operation SoO agreement angai poimo jok don ti hi achianga Naga ten anram anga ansoite hi thla tumlova kan chel tlak chuan kan kal thui mel lova hun then khat wanga Manipur zo fa te demand a hlo chamani chuan kan inpum khat na point atwar thai dona kan swal dai tulanga kan te tel pal hlawange ole tuntumatan chuan khati zong kha nile phot mai sela remchang hasabera ngai nom tak news analysis ron ti chwa kan tumle donani